intwaro kirimbuzi, intambara ya gatatu y'isi, kurimbuka kw'isi, intambara ya Armageddon, no gushyira iherezo ku buzima bw'ibiguruka, ibyoga nyanja, ibikururuka, ibigenza amaguru n'ibimera. Ayo yose n'amakuru twinjira mu matwi yagera mu bwonko, ubwoba bukadutaha twumva kuko byagenda kose isaha n'isaha ubuzima bwacu bushobora gushyirwaho akadomo. Suko turi abanyabwoba cyangwa turi bushomba utinya n'igikeri, ahubwo nuko dufite ikimenyetso simusiga kibiduhamiriza. Intwaro kirimbuzi, ibiturika kirimbuzi n'andi mazina agendana n'ijambo kurimbura, kurimburwa, kurimbuka, ibyo byose ni ukuri kuko ibihugu byinshi ubu bifite ubushobozi bwo gutondagura inshinga kurimbura, kandi nyamara impamvu zo kubikora nazo zikomeje kwiyongera. Nk'ubwo umugabo umwe baherutse kumubaza bati, ese mwiteguye kurwana intambara kirimbuzi? Yego, mu buryo bwa gisirikare turiteguye rwose. Abasirikare bacu bararegeye kandi bahora biteguye kwirwana. Iyo bavuze kurwana intambara yo kurimbura baba bashatse kuvuga intambara yo kurwanisha ibitwaro kirimbuzi. Ibi bikaba ibihanya bishobora gutuma ibyahishuwe bibimpamo, nk'uko byabonekewe Yohani Mbata y'Imana ubwo yari yicariye ku kirwa cy'Ipatimosi yirira iminopfo n'imigati azaniwe n'inyoni, nuko agahabwa umugisha wo kwirebera agafilime k'ukuntu isi izarangira, nawe akabituvunguriraho n'abiduhishurira mu byiswe byahishuwe, ngo natwe duhishurirwe iryo shyano rizatugwirira, maze byose bizabe tubizi nyuma yo kubisoma mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 17 kugeza ku wa 18, aho Yohana yajimije ati, nuko marayika wa karindwi nawe acurangura inkongoro ye mu kirere, maze mu ngoro ku ntebe y'ubwami haturuka ijwi riranguruye riravuga riti, birarangiye. Nuko haba imirabyo, urusaku, imihindagano nk'iy'inkuba n'umutingito w'isi ukaze kuruta iyindi yose yigeze kubaho kuva aho umuntu agereye ku isi. Iryo jambo birarangiye, imirabyo, urusaku, imihindagano, iy'inkuba n'umutingito utarigeze ubaho bishobora kutazaterwa n'uwo mumarayika, kuko ibyo bihanya kirimbuzi byo byakora n'ibirenze ibyo. In October 1961, the Soviet Union dropped. Mu kwa 1961, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zahanuye igisasu kirimbuzi kitigeze kuba cyabaho, cyanganaga na megatoni 58 za TNT. Ugusenya kwacyo kwagejeje kuri kilometero 160 uvuye aho cyaroshywe. Urumuri rw'ibishashi byacyo byashoboraga kubonwa nibura kuri kilometero 1000 uturutse aho cyaturikirijwe. Iki nicyo gihanya kirimbuzi cyaba cyarigeze igicurwa kikanageragezwa. Ni Tsar Bomb, umwami w'abami w'ibiturika kirimbuzi. Uko niko byagenze kuva ku gaturika gato kitwa Little Boy na mukuru wako witwa Big Man, byaroshywe kuri Nagasaki na Hiroshima ku itariki 6 n'iya 9 z'ukwa 8 ku 1945, ukongera ugatangirira Aramagordo ho mu butayu bwa Shihuan, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa mbere yerekeye isi ibitwaro kirimbuzi, ugakomereza Semipalatinsk ho mu burasirazuba bwa Kazakhstan, aho Uburusiya bwatanze itangazo ko umunsi umwe tuzarimburwa n'umuriro kirimbuzi. Urwo ni urugendo umunsi umwe ruzabyara iherezo ry'ubuzima ku isi. Nubwo bizwi ko ibiturika kirimbuzi ari ikinyagwa cyaturitsa kikaba cyanahitana na nyiri kugituritsa, ariko nyamara ntibibujije ko na n'ubu hakiriho intambara ibihugu bihihibikaniramo kwibikaho ibyo bivuna muheto. Ubu tuganira ibihugu 9 bizwi neza ko bibihunitse, ni mu gihe ibindi byose bihora bisenga ngo nabyo Imana izabigirira ibambe bibigereho. Impamvu nuko gutunga ibitwaro kirimbuzi bisobanuye gutunga imbaraga, bigasobanura gutunga ijambo mu bandi, bivuze ko nta uzongera kukwendereza uko yishakiye di. Nk'ubwo Abanyarwanda batunze bomba atomike nta rindi shyanga ryo mu burengerazuba ryakongera kubasomborotsa, ni mu gihe Abakongomani nabo bayifite, ndabarahiye nta wakongera kubatwara n'akavungukira ka zahabu. Mu yandi magambo, ibitwaro kirimbuzi bifite ikindi gisobanuro mu mirongo ya politike mpuzamahanga n'imbere mu gihugu kurusha cyane kurimburana. Niyo mpamvu inyuguti ku yindi muri iki kiganiro turegura inyandiko tubaza abahanga tugamije gusasanura amabanga twahishwe yihishe inyuma y'ibitwaro kirimbuzi. Ese ubundi ni bande batunze ibitwaro kirimbuzi? Babibonye bate? Ryari? Hehe? Bisobanuye iki ku gihugu gutunga ibi bihanya? Abanyafrika twe niki tubura ngo natwe tubicigatire? Ni gute bikekwa ko bizarimbura isi maze bikatubuza gufubikwa amafufu n'amafaranga? Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake,
indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology, bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryenge. Ni Gikondo, hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo. Ushaka kuryoherwa n'inkuru wabanza kumva witonze utarambirwa igisobanuro n'imiterere y'ikintu bita igitwaro kirimbuzi. Ubundi iyo bavuze ibitwaro kirimbuzi inshuro nyinshi baba bavuga ibiturika biri mu moko abiri, ibizwi nka A bombs cyangwa atomic bombs na H bombs cyangwa hydrogen bombs. Atomic bombs cyangwa bombe atomike ni ubwoko buhambaye nk'ubwatewe na Nagasaki na Hiroshima mu buryo bw'ubugenge, igakorwa muri uranium cyangwa plutonium. Bumwe muri ubwo burozi butunganywa ku buryo bwo kugirwa gaheke kanzinya ariko gafite ubushobozi bwo guturika mutunda magana tubyara umuriro. Mu bugenge budasanzwe rero utwo duheke baduteranyiriza hamwe ari ibihumbi n'ibihumbagiza ku kigero turemera tukageza kuri kilotoni nibura 500. Aho ukabanza kumenya ko kilotoni imwe ingana na toni 1000. Mu zindi nzira ndende zasaba impuguke mu bugenge, ibyo byose bitekerwa mu gisa n'ikibindi bigakorwa mu buryo guturika ko gaheke kamwe guhita kubyara guturika kutundi tutagira ingano, kamwe kagenda gaturitsa kakegereye kugeza za kilotoni 500 zose zisandaye. Ahasigaye hagashya koko ku mugani w'ibigezweho nuko umuriro, umutingito, ibisa n'inkuba bigatumura ivumbi, ari nako bikwiza ubwoko bw'uburozi buhumanya ibihumeka ku butumburuke n'umurambararo bitewe n'ingano y'igiturika cyakozwe. Bomba atomike rero nubwo yarimbura igihugu n'umugabane icyarimwe, noneho ingaruka zakwira isi yose bitewe n'ubukana yahawe. Ubwoko bundi bwa hydrogen bomb cyangwa bomba hydrogene bakunze no kwita thermonuclear weapons ifite ubukana bwikubye inshuro ibihumbi atomic bomb. Bomba hydrogene yo bateranyiriza hamwe ikinyabutabire cya deuterium na tritium, ibyo byabura bakifashisha deuteride de lithium. Ibyo rero bibyara uduce duto tuzwi nka isotope za hydrogene, buri gace mu guturika kakaba kikubye inshuro nyinshi kurusha ibyo twabonye. Ibyo ntibirangirira aho kuko bashyiramo na za mbaraga zose za uranium cyangwa plutonium zisanzwe zijya muri atomic bomb. Noneho mu gihe twabonye ko bomba atomike igeze kuri kilotoni 500, bomba hydrogene yo igezwa kuri megatoni zirenga 50. Wibuka ko megatoni imwe ingana na toni miliyoni imwe. Ibyo rero bisobanuye ko guturitsa bomba hydrogene byavamo guturika utabona uko usobanura. Ayo moko abiri ari ubwo akurwamo andi moko mu mimaro itandukanye nka boosted nuclear bomb, utu ni uduto two twarimbura umujyi umwe ukaba umuyonga. Hakaba enhanced radiation bomb icengezwamo imbaraga za radiation. Hakaba ikindi kirimbuzi cyo kidacira umuriro ahubwo gicira uburozi bwo mu bwoko bwa polonium 210 cyitwa salted bomb. Gukomeza hari n'andi moko yihariye mu butumwa butandukanye, ariko ayo tuvuyeho akaba ingenzi cyangwa akabyazwa yandi. Ibyo byose wabisoma mu gitabo kizwi nka Swords of Armageddon cya Hansen Chuck n'ikindi cyitwa Atomic Audit cya Stephen Schwartz na bagenzi be batatu. None se ubundi byatangiye gute kugira ngo abantu babashe kuvumbura uwo muriro n'ubwo burozi buhambaye buryo? Mu mateka azwi umuntu wadukanye bwa mbere y'abandi igitekerezo cyo gukora igiturika cyo kurimburira rimwe abantu benshi ni Adolf Hitler. Uyu ni umudage wakunze kurwana kurusha abandi kugeza nabishoyemo abandi. Uyu rero ngo yumvaga uko byagenda kose hashobora guteranyirizwa hamwe ibishashi by'umuriro mwinshi mu mbundi imwe maze bikabyara iturika ryarimbura benshi icyarimwe. Uyu mugabo wari umuhanga mu bumenyi butagarutsweho ndetse no mu mateka mwabwiwe mu buryo bucuramye, ngo yabashije no kwadukana igisa na bomba atomike ariko idafite ubukana buhambaye. Ejo bundi mu 2020 umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Amerika Bwana John T. Kohler yanditse mu bucukumbuzi yise Hitler's Buzz Bombs ko ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu ku 1944 ubwo intambara yari igeze mu mahina, ngo Hitler yateye igiturika kidasanzwe rwagati muri Carrier ya Bethnal Green mu mujyi wa London mu Bwongereza, bituma bakuka umutima kuko habayeho guturika kutari kwigeze kubaho mu mateka yo guturika.
icyo gihe ngo wari minisitiri w'intebe w'abongereza Winston Churchill yongoreye abategetsi bagenzi be ko Hitler nabona intwari irushijeho ubukana gato iyo abadage bari bahimbye ya mbere yitwa Vengeance Weapon 1 ngo nta kundi barahita bemera ko yamanika aho kubamarira ku icumu nuko abakoresha icyo ashatse cyose. Ibyago kuri Hitler rero nuko yari ataracura ibyusumbuyeho. Aho icyo gisasu cyaturikiye cya Hitler rero abanyamerika baje kohereza abashakashatsi baterura ibisigazwa barabijyana. Gusa muri ibyo byose Hitler yaje kwadukana Vengeance Weapon 2 yisumbuyeho gato ko ya mbere gusidakaze. Nayo abanyamerika baje kuyitwaraho sample. Hagati aho ngo Hitler yarageze kure mu gucurisha bomba atomique nka ziriya twabonye. Ahubwo ntiwabyemera nkubwiye ko Hitler yapfuye yamaze kugira bomba atomique ikora neza. Umunyamateka w'umudage Dr. Rainer Karch wabikozeho ubushakashatsi mu gitabo Hitler's Bomb yasohoye ku itariki ya 14 z'ukwa gatatu kwa 2005 yatangaje ko buriya Hitler ngo yapfuye yaramaze kubona bomba atomique ndetse ko ku itariki ya gatatu z'ukwa gatatu ku mwaka w'1945 mu gace kitwa Thuringia nibwo Hitler yasuzumye bomba atomique ya mbere. Kuba tarayiteye ngo simpuwe ahubwo yahuye n'ibibazo bibiri. Icyambere ngo nubwo bomba atomique yari yayibonye ariko kubera uburemere yari atarabona indege cyangwa ikindi gikoresho cyayikorera kugira ngo kibashe kuyisuka ku banzi be. Icya kabiri ni uburyo bwo kuyituritsa detonation system ngo bwari butararangiza gukorwa ku buryo yatsinzwe akiri gusunika abashakashatsi ngo bagire vuba. Ikintu cyakereje Hitler muri urwo rugendo rwe rwose yari yaratangiye mu ntangiriro z'1930 n'urwango rwe ku Bayahudi kuko abahanga mu gucura guteranya no guhanisha inzira z'ibyo bitwaro bari Abayahudi kandi yari yararahiye ko azabamara gusa abashakashatsi b'Abayahudi bamufashaga bo akabasezeranya ko ntacyo azabagira. Ariko birumvikana ko ntawe ari kumwizera ahubwo byanatumye kuva ubwo yatangiraga kubica bamwe bamutoroka nuko berekeza muri Leta z'Ubumwe za Amerika ku bwinshi bashaka ubuhungiro. Bamwe muri abo Bayahudi babajejeta bugenge barimo Leo Szilard, Albert Einstein wari wahunze Hitler akigera ku butegetsi mu 1933, Edward Teller, Eugene Paul Wigner, abo bose bamaze kugera muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu buhungiro ntibajyaga basinzira kuko bari mu bambere bari bazi ko umunsi umwe Hitler azarangiza umushinga yatangiye kandi bari bazi neza ko namara kubigeraho nta kundi n'ukurimbura hereye kuri Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ibyo byatumye ku itariki ya 2 z'ukwa 8 ku 1939 bandikira Perezida wa Amerika Franklin Roosevelt bamubwira gutabarira hafi bagatangatanga Hitler ataramara kugera ku gihanya kirimbuzi kizarinde muri si cyarimo. Perezida wa Amerika nawe kimara kubyumva yakutse umutima yumva ko nibiba nta kundi nyina rukurimbuka kandi koko ntiyari kubababarira. Ako kanya yahise ashyiraho itsinda kabuhariwe yise S1 Executive Committee riyobowe na Lyman James Briggs ari kusanyirizamo abahanga bose ku by'ubugenge cyane cyane uranium na heavy water. Maze mu 1942 nibwo noneho bahuruje abandi bahanga bose bo muri Canada n'Ubwongereza bateranyaho b'Abayahudi b'abahanga. Abo banyabugenge bose bashyirwa mu mushinga wiswe Manhattan Project. Intumbero bari bafite yari yo kwihuta bagatanga Hitler kugera ku kadomo ka nyuma k'icyo kivuna muheto yari arimo gutegura. Ikindi bagombaga kugaragaza aho uburozi bwo gukora bomba atomique buturuka, noneho bakohereza y'abasirikare kugira ngo bakumire Hitler kugira ibyaha akura. Ibyo bakabyongeraho kugaragaza Abayahudi n'abandi bahanga Hitler yari arimo akoresha kugira ngo bazajye babashimuta abandi babice. Bosi w'ibi bikorwa byose bamugize Major General Leslie Richard Groves Jr. ariko umuyahudi wahebuje abandi bose mu bugenge bwo guteranya ibibihanya Robert Oppenheimer niwe wahagarariye abandi bajejeta bumenyi bose birirwaga bakanarara muri laboratoire ya Los Alamos Laboratory kugira ngo ibyo bigerweho. Ntugire ngo byari imikino kuko bahurije hamwe abahanga 1013. Uwo mubare wumvise buri wese yari yihariye mu bumenyi n'udukoryo runaka kubiturika ubugenge, ubutabire, imibare, amateka ya science, ubwubatsi n'ubundi bumenyi bwose bwahurijwe hamwe. Ibyo nabyo ntibyari bihagije kuko muri Canada no mu Bwongereza bahashinze andi mashami yararimo abahanga nabo barundarundaga makuru bakayohereza Los Alamos Laboratory. Byagiye kugera mu kwa 7 ku 1945 bamaze kubona bwa mbere igiturika. Nuko ku isaha y'isa 5:29 n'amasegonda 21 y'isaha ngenga amasaha y'itariki ya 16 Nyakanga mu 1945 mu bibaya bya Alamogordo by'ikidaturwaho muri leta ya New Mexico bahaturikirije mu igerageza igisasu cyitwa Trinity gisandara na kilotoni zirenga 20 maze bakoma amashyi bishimira ko babonye igiturika umunsi umwe kizaturitse isi yose. Aho intambara yari igeze mu mahina kuko nubwo Hitler yari ari gutsindwa kugeza niyahuye mu yindi nkuru, ariko igihugu cy'Ubuyapani cyari gisigaye mu ntambara kandi gifite umwete udasanzwe wo kurwana. Ahubwo Abayapani badukanye imivuno yo kujya bafata indege bakaziroha mu nkambi z'abasirikare b'Abanyamerika maze hakavamo guturika kwahitanaga bari hafi bose ku buryo abapilote b'Abayapani barabikoze bakiyahurana n'indege ku Banyamerika mu byuzumva byahimbwe nka kamikaze. Muri iki gihe Abanyamerika babonaga bombe, perezida wabo wari umuhanga mu gufata umwanzuro kandi ntayoborwe n'amarangamutima Franklin Roosevelt yapfuye mu buryo butunguranye ahita asimburwa n'umunyamahane wari umwungirije Harry Truman. Uyu rero ngo yarebye ibyo Abayapani bari kwigira ahita afata umwanzuro wo kubasuzumiraho igisasu kijya kwegera Trinity kuko Little Boy baroshe kuri Hiroshima yari ifite kilotoni 15. Hari ku itariki ya 6 z'ukwa 8 ku 1945 Abayapani barahamutse
ariko bavuga ko ibyo kumanika amaboko batabirimo. Noneho nyuma y'iminsi 3 Fatman yarushwe kuri Nagasaki yari ifite kilotoni 21. Iyo yarimbuye byo kumaraho ku buryo umwami w'Abayapani Hirohito amarira yahise amubunga mu maso, ajya kuri radio arira avuga ko bemeye amategeko n'amabwiriza kubera ibyo bamaze kubona by'umuriro abanyamerika babarusha. Tutararengaho niba Nagasaki yararimbujwe bomba atomike ya kilotoni 21, tukaba twabonye ko ubuhacurwa izigeza kuri kilotoni 500 n'iza hydrogene zigeza kuri za megatoni zirenga 40, ahubwo Abarusiya bo bakaba bafite ikijeya muri byose cyitwa tsari cya megatoni 58. Murumva iki giturikijwe tutakwicuza kuvukira mu bihe birimo ibi bihanya. Twikomereze. Nyuma yuko Amerika igaragarije iyalamagordo ko umuntu ashobora kurunda hamwe umuriro akawuturitsa ndetse bakanabikorera Abayapani isi yose bireba, byatumye ibihugu byose bita bipfukama hasi bitangira kuvuga biti ndakuramutsa Amerika uhorana biturika kandi wahebuje ubuhangange abandi bose. Iri sengesho rero Abarusiya banze kurisubiramo, ahubwo mu butasi bazwiho nabwo bwahebuje abatasi bose mu kwiba amakuru. Ako kanya bari bamaze kwibikaho inyuguti z'ukuntu bakora bomba atomike, ariko bo batabishoyemo amafaranga menshi kuko cyari kiruhije ari ukumenya inzira. Byemezwa ko muri ba bakozi 13,000 ingano nini yacungiraga Abarusiya nako Abasoviete ibijya mbere. Nyamara ibyo byose Amerika ntiyigeze na rimwe imenya ibyari byo, ahubwo yakomeje kwihara no kuvuga ko nta nundi muntu wese uzigera atunga ibitwaro kirimbuzi kuko bigoranye kubikora, bigasaba ubwenge abandi bose batabona. Mu mpeshyi y'igihumbi 1998 umunyamateka Aldrich Richard yanditse mu iriburiro ry'igitabo British Intelligence and the Anglo-American Special Relationship During the Cold War ati baba abanyamerika n'abongereza nibigeze batekereza ko hari undi wese uzatunga ibiturika kirimbuzi. Nyamara ku isamoya z'igitondo z'itariki ya 29 z'ukwa munani kw'igihumbi 1949 indege y'ubutasi ya Amerika Boeing B-29 Super Fortress yari icunze ikirere yabonye uguturika kudasanzwe mu gace ka Semipalatinsk ho muri Kazakhstan. Yitegereje ibona no guturika kuruta kwabaye Nagasaki. Umupilota asubira muri Amerika yiruka kuvuga ibyo abonye. Icyari cyabaye nuko Abasoviete nabo bari bamaze kubona intwaro kirimbuzi bisi nkuba ya mbere Fast Lightning. Icyubahiro cya Amerika bahise bakigabana kuko bomba atomike ya mbere y'Abarusiya yari ifite kilotoni 21 mu gihe Fatman yari ifite 20. Tayari irushanwa ryahise ritangira, noneho induru ziravuga ku buryo bavuye no kugukora bomba atomike bajya kugukora bomba hydrogene. Nabwo Abarusiya banikira Abanyamerika kugeza noneho bombe zo mu bwoko bwa tsari nazo z'ubukana buhambaye zibonetse. Ibyo babivuyeho batangira gutanguranwa noneho kugera mu isanzure. Nabwo Abarusiya mu 1961 boherezayo Yuri Gagarin, abo umuntu wa mbere wakandagiye mu isanzure. Leta z'Ubumwe za Amerika zirumirwa. Nubwo uko guhangana kwakomeje, nyamara ku itariki ya 3 z'ukwa 10 kw'igihumbi 1952 Abongereza babifashijwemo n'Abanyamerika bafatanyije muri Manhattan Project nabo baturikirije ku kirwa cya Montebello igisasu kirimbuzi bisi gihuhusi cy'umuyaga Hurricane ifite kilotoni 25. Abafaransa nabo babicungiye hafi nyuma y'imyaka 8 Abongereza biyerekanye nabo bwa mbere bajya muri Algeria bakolonizaga muri commune ya Legane, berekana igisasu kirimbuzi bise Gerboise Bleu hari ku itariki ya 13 z'ukwa 2 1960 bagituritsanya ubukana bwa kilotoni 70. Nyuma y'imyaka ine Abashinwa baturikije Miss Q na kilotoni 22. Mu 1974 Abahinde bakurikiyeho no mu bikubara byinshi baturitse Smiling Buddha na kilotoni 10 zonyine. Umwanzi w'Ubuhinde ari we Pakistan nawe yanze kubyihanganira, maze mu 1998 mu misozi ya Lascaux atungura isi n'icyitwa Chagai 1 ifite kilotoni 40. Tutararenga aha hari ushobora kwibaza ngo none iyo bagiye kugisuzuma kuki isi dasandara kandi bagituritse. Ubundi gusuzuma bomba atomike bikorwa bagabanyije ku kigero cyo hasi ubumara bw'ibiturika ibyitwa TNT fusion. Ni nko kunywa icyayi agakombe kamwe karimo ikiyiko kimwe cy'isukari, warangiza ugafata kandi gakombe ugashyiramo ibiyiko 1000 by'isukari, birumvikana n'urukombe rwo kunyweramo rukaba runini. Dukomeje rero, igihugu cya Korea ya Ruguru cyakomeje kwihishahisha mu miheno, kiryumaho nk'umwana uri gukora mu nkono, maze ku itariki ya 6 z'ukwa 10 2006 mu majyaruguru y'igihugu muri Hamgyong bahasuzumira igiturika banze gutangaza izina, ariko abahanga barabisuzumye basanga cyari gifite kilotoni hagati ya 12 na 15. Hagati aho hakaba ikindi gihugu cyitwa Isiraheli isi yose ishinja kuba gitunze bomba atomike kuva hagana mu 1960 kuko n'ubundi Abayahudi aribo badukanye ubugenge bwo kubicura, ariko Abayahudi kugeza aya magingo ntibigeze bemera ko hari na kimwe batunze. Gusa igitangaje babarizwa muri za koperative zose z'abatunze, abagenzura n'abarinda ibitwaro kirimbuzi. Mu mbonerahamwe irambuye ubu tuganira isi ihunitse ibitwaro kirimbuzi n'imitwe yabyo igera ku 12,119, gusa ibifite ubukana bwo gukora ni 3880 ubariyemo bomba hydrogene na bomba atomike.
Muri ibyo byose Abarusiya bahunitse 45.4%, Amerika 42.7%, Abashinwa 4.1%, Abafaransa 2.4%, Abongereza bakagira 1.8%, Pakistan 1.4%, Ubuhinde 1.3%, Israel bikemezwa ko ari 0.7%, mu gihe Korea ya ruguru ibarirwa 0.2% by'ibiri ku isi yose. Ibyo bihugu kugeza ubu nibyo byonyine bizwi ko bitunze ibitwaro kirimbuzi. Ibyo kandi uko bikurikirana ni nako n'ubuhangange bwabyo mu kugira ijambo n'ubudahangarwa mu bikorerwa ku isi bikurikirana. Ibyo bakabikesha ibyo bitwaro kirimbuzi. Nk'ubwo ushobora kuba warumvise ibyitwa ubudahangarwa bwa veto, aho ari ibihugu bitanu bifata umwanzuro wa nyuma ku bikorerwa ku isi. Hagira igihakana ubwo icyo gihe gahita kiburizwamo, kuko kugihakana ubwo waba ushaka kukirakaza. Ibyo bihugu bibimburirwa n'Uburusiya, hagakurikiraho Amerika, Ubwongereza bukaza, Ubufaransa n'Ubushinwa, nk'uko n'ubundi binakurikirana mu gutunga ibyo bihanya kirimbuzi. Ubwo rero ibindi bihugu bisigaye nk'Ubuhinde, Pakistan, Israel, ubwo nabyo igitekerezo cyabyo nyine cyane cyane cy'intambara ntawagikerenza. Ni mu gihe Korea ya ruguru nayo uko ititiza ibikomerezwa ushobora kuba warabyumviseho. Mu yandi magambo, gutunga ibitwaro kirimbuzi niyo waba udashaka kurimburana cyangwa kurwana, bihita biguha ubundi budahangarwa twasobanura gutya. Associate Professor Mark Bell ni umwarimu wa siyanse politike no kwigwizaho imbaraga kw'ibihugu muri kaminuza ya Minnesota. Mu 2015 ubwo yari ari gukorera impamyabumenyi y'ikirenga PhD muri kaminuza ya Massachusetts Institute of Technology and Research, yavumbuye ikintu kikigenderwaho ku ibanga ry'ibitwaro kirimbuzi n'ihame rya politike ryitwa nuclear embodiment. Ibi ngibi bigenekereje wabyita nk'akanyabugabo k'ibitwaro kirimbuzi. Mu gitabo yanditse icyo gihe akacyita Beyond Embodiment: How Acquiring Nuclear Weapons Can Change Foreign Policy, yavumbuye yemeza n'abandi bahanga ko iyo igihugu kigize ibitwaro kirimbuzi ako kanya gihita kigira imico n'imyifatire itandatu kandi idasanzwe muri politike cyane cyane mpuzamahanga. Mu busesenguzi bwe bwanatumye abajejeta bumenyi biyemeza kumuha impamyabumenyi y'ikirenga mu bya politike, yasobanuye neza ko umuco wa mbere igihugu cyadukana iyo cyamaze gucirira ibitwaro kirimbuzi ari uwitwa political cyangwa militarity aggression. Hango igihugu gihita kigira umuco wo gushotorana, kwiyenza no kwanduranya ku muhisi n'umugenzi, kikabikora mu migambi ya politike, imigirire ya gisirikare ndetse n'ibindi. Icya kabiri yakise political bolstering, aho abigenekereza ukabyita kwiyemera, kwirarira cyangwa kwiyumva nk'umwangavu waguze agakanzu gashya cyangwa ingimbi yabaga yaguze soniteke mu bihe byo hambere. Undi muco igihugu gihita kigira ni uwitwa steadfastness, ahango kwiyemeza no gushikama biratumbagira ku gihugu, ku buryo mu gufata imyanzuro cyemeza ko gihagaze bwuma kandi gishikamye, bityo guca bugufi bigatuzwa kure yacyo. Mark Bell yanavuze ko iyo igihugu kigize bombe atomike kigira compromise, kutavuguruzwa cyangwa kutava ku ijambo, aho igitekerezo gitanga kikaba kigomba gushyirwa mu bikorwa cyangwa byanahindurwa, hakabaho kugisaba imbabazi no kwigengesera biherekejwe no kugisezeranya izindi ngurane za politike. Indi nyifata igihugu kigira ni expansion, kwaguka, kwirega no kwigwizaho ibyo wifuza. No kuvuga ko igihugu gitunze ibyo bihanya gifite ubushobozi muri iyi si bwo kuba cyacakira ikindi gice. Aha wibaza icyari kuba iyo mu 2014 Uburusiya bufata Crimea cyangwa bugafata ibindi bice bya Ukraine ejo bundi kandi budatunze ibyo bihanya. Ndibaza ko nicyo gitekerezo batari kukigira, ariko kuko isi yose ibyo bihishanye ni ugusakuza gusa, ariko n'ubundi uburakari bw'isupu ishyushye ntibugire icyo butwara imbehe, kandi uko kokera ntibituma umurya atayihuta. Icyanyuma muri iyo mico n'imyifatire igihugu kigira iyo gitunze bombe atomike, uyu mujejeta bumenyi yakise independence, kwigenga. Aho byumve neza ko nta gihugu na kimwe kidafite ibitwaro kirimbuzi gifite ubwigenge 100%, kuko Bell yemeza ko ubwigenge bwakugeza ku 100% ntawe kuvogera cyangwa ngo agire na kimwe akwerekera, ari ukuba ufite ibitwaro kirimbuzi. Akadomo. Nubwo ariko kugira ibitwaro kirimbuzi bitanga ubwo budahangarwa n'ubudakumirwa, ariko bisa nkaho ari icyaha na kirazira ku gihugu kidatunze ibyo bitwaro. Iyo bagufasha uri igihugu uri gucura, gutumiza cyangwa kugambana ngo ubone icyo gitwaro, bahita baguteranira bakagushyira hasi. Ahubwo buriya hari n'amategeko akomeye mpuzamahanga abuza igihugu cyabi gitunze guha ikidatunze no kwakira ibitwaro kirimbuzi. Niko bimeze kuko ku itariki ya mbere z'ukwa munani ku 1968 ibihugu biyoboye ibindi ku isi bihagarariwe na Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza n'Abarusiya, icyo gihe bari Abasoviete, bagambanye n'ibindi bihugu mu masezerano bise Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Nuko muri aya masezerano yamenyekanye hose ndetse akaba n'igikuta gitangira ibihugu bidafite bombe atomike. Mu ngingo yayo ya mbere baranditse bati: buri gihugu cyose gitunze ibiturika kirimbuzi kirahiye ko kitazigera cyoherereza ikindi ishami, itsinda cyangwa uwo ari we wese ibitwaro kirimbuzi, ibikoresho bibicura, ubumenyi bwabivamo bwaba mu buryo buziguye n'ubutaziguye, ahubwo nta no gufasha, gushishikariza cyangwa kugeza gukangurira igihugu kitabifite kugira ibitwaro kirimbuzi, ibikoresho byabyo cyangwa kubigiraho amakuru n'ubugenzuzi. Ahubwo mu ngingo ya kabiri baratunguranye mu kwikunda bati: igihugu cyose kidatunze ibiturika kirimbuzi
kiremera kigahamya ko kitazigera cyakira guturuka ku wari we wese ibitwaro kirimbuzi, ibikoresho byabyo, ubugenzuzi n'ibisa nabyo, byaba mu buryo buziguye n'ubutaziguye, nta kubicura, kubihabwa, kubitunga cyangwa kugerageza kwakira ubufasha ubwo ari bwo bwose bwo gukora intwaro kirimbuzi n'ibikoresho byazo. Nubwo kuvubwa ibihugu nk'Ubuhinde, Pakistan na Korea ya Ruguru byagiye bica ibindi muri humye bikagera kuri iyi mari, ariko ibidafite imbaraga z'ubukungu nka Korea ya Ruguru nyuma yo kugera kuri ibyo bimari byashyiriweho ibihano kangari. Aho wumve ko no kugira ubumenyi bwo gucura bombe atomike wabizira aho waba uri hose, kuko nyine ubuhangange ubuhangange iyo bufitwe n'abantu bake. Ni nayo mpamvu diyamihenda, kuko nyine iboneka hake. Abafite ibitwaro kirimbuzi rero nabo baryoherwa no kuba ibihugu bike ari byo bibitunze. Ubwo tutaribagirwa hari uwatubajije ngo ese ibihugu bya Afurika bizigera bigira ubushobozi bwo gutunga bombe atomike? Igisubizo ni biragoye, ariko birashoboka. Yewe hambere haburiya hari n'igihugu cya Afurika kigeze gutunga bombe atomike, ariko kiragambanirwa zirasenywa mu nkuru isa nko gusuzugura uruhu rw'abirabura no kumva ko nta bushobozi dufite bwo kubungabunga ibitwaro kirimbuzi, kuko ngo hari abaperezida birabura wabiha maze hagira abamurakaza agahita baturitsa ako kanya rugacoye rwagaciye. Igihugu cyatunze kikanamburwa bombe atomike na Afurika y'Epfo. Nkuko Dr. Paul Viotti yabicukumbuye akanabyandika ku mpapuro za 310 kugeza ku rwa 315 mu gitabo Arms Control and Global Security, ngo rwose igihugu cya Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bifite ubushobozi bwo gukora, gutunganya, kugerageza no gutunga ibiturika kirimbuzi ku mugabane wa Afurika. Ahubwo iki gihugu ngo cyatunze ibitwaro kirimbuzi mu gihe kinini, gusa baza kucyongoshyosha kugira ngo kirekane n'ibyo binyagwa, bakakibwira ko ngo bishobora no kuzaturika bikabarimbura. Kuva hahinga mu 1960 ubwo Afurika y'Epfo yayoborwaga n'abazungu mu kiswe apartheid, yatangiye kwegeranya amakuru yo kwigwizaho ibiturika kirimbuzi. Kugeza nibura mu 1989 Afurika y'Epfo yari maze kubaka intwaro kirimbuzi 6 zikora neza, ndetse yari iri kubaka iya 7. Gusa mu buryo butunguranye no mu kagambane k'ibihekane byose byahise bisenywa birangiriraho. Mu 2017 hari umwanditsi wa The Atlantic witwa Yuri Friedman wanditse inyandiko ayiha umutwe ugira uti kuki umuperezida umwe yemeye guhara intwaro kirimbuzi z'igihugu cye. Why one president gave up his country's nukes? Uyu mwanditsi yayishuye akagambana abazungu bayoboraga Afurika y'Epfo bakoze ubwo babonaga ibyabo bigiye kurangira ubutegetsi bukajya mu minwe y'abirabura nka Nelson Mandela. Ngo Perezida de Klerk wabaye perezida wa nyuma w'umuzungu wa Afurika y'Epfo niwe wakoze ako kagambane, kuko mu 1988 yatangiye gucengera mu matwi y'abazungu bagenzi be, ababwira ko nibaramuka bahaye ubutegetsi abirabura bakanabasigira ibitwaro kirimbuzi kandi bazi ibyo babakoreye ngo bazabibarimbuza nta kindi. Mu mwaka wakurikiyeho ku kagambane k'igihugu cy'Ubwongereza bahise bafata bya biturika kirimbuzi bari baragezeho barabisenya, ndetse n'ibirari byo kubikora barabizimiza. Gusa kugezana n'ubu ibihugu nka Amerika n'Ubwongereza byakomeje guha imishandiko y'amafaranga ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo binyuze mu kuyigira umunyamuryango uhoraho cyitwa Nuclear Suppliers Group. Uyu ni umuryango w'ibihugu 48 ku isi bizwi ko bifite ubushobozi bwo kuba byakora ibitwaro kirimbuzi, ariko ku bwende impamvu za politike, kubuzwa n'akagambane, bigatuma nta muhanga cyangwa leta itabishishikarira. Aha wumve ko ibihugu nka Canada, Australia, Ubugereki, Ububirigi n'ibihugu byo muri Scandinavia byose nako hafi ibihugu byose byo mu Burayi bizwi neza ko byabishamadukiye bigashoramo imbaraga zose byarangira bigeze ku bitwaro kirimbuzi, ariko kubera impamvu twagarutseho nta gihugu cyabitinyuka. Uyu muryango rero urimo igihugu rukumbi cya Afurika aricyo Afurika y'Epfo. Ikindi kizwi nuko ibihugu biwurimo ari agahimbaza musiki bihabwa nk'ingurane n'agafuragiro ko kureka iyo mikino yageza ku biturika kugira ngo ubuhangange bugume hamwe. Nubwo Afurika y'Epfo yabashije gukoza ibiganza ku biturika kirimbuzi muri ubwo buryo, ariko ndabarahiye kugira ngo hagire igihugu cya Afurika cyabasha kwigeza kuri ibi bihanya nacyo kikicara ku meza y'abapapa bisa n'ibidashoboka, kabone nubwo babireka ntibabikumire. Reka tubisobanuze imibare yumvikana. Mu 1998 abashakashatsi bane bo mu kigo cy'ubushakashatsi cya Brookings Institution bayobowe na Dr. Stephen Schwartz basabwe gukora ubushakashatsi bakabara ifaranga kurindi ngo bamenye nibura ayo Amerika yashoye mu gukora ibitwaro kirimbuzi. Nuko muri uwo mwaka nyine basanga nibura hari hamaze gushorwa trillion 5.5 z'amadolari. My friend, aka nakayabo k'inote bigoranye ko hari igihugu cya Afurika cyakabona, ahubwo niyo byose byakwiteranya nta nkunga byagorana. Impamvu mbivuze nuko IMF ikigega mpuzamahanga cy'ubukungu ku isi mu 2022 cyabyemeje kuramutse ufashe ibicuruzwa na serivisi byose byakozwe n'abanyafurika muri uwo mwaka warangiza ukabishyira mu gaciro k'amafaranga ibizwe mu bukungu nka nominal gross domestic product,
wasanga abanyafurika bose business na serivisi twakoze bifite agaciro ka tiriyoni 2.96, ni mu gihe agaciro ka tiriyoni 5.5 zo mu 1998 ukabaze mu gaciro ko mu 2022 wasanga bisaguka tiriyoni 10 z'amadolari. Ibyo bigasobanura ko nibura kugira ngo mu 2022 tubashe kwigondera ibitwaro kirimbuzi Amerika yari ifite muri 98 byadusaba gufata serivisi n'ibicuruzwa buri wese yaba yarakoze bibyara inyungu, nuko tukabyigomwa igihe kingana n'imyaka 3 n'amezi 3 n'indi minsi irengaho. Ibi nabyo biroroshye kuko turetse no kwigondera ibitwaro kirimbuzi no kwigondera indege zibitwara zijya kubirasa n'iyi ibihugu birenga 3 byakwishyira hamwe mu bukungu bw'uyu munsi ntibyabyigondera. Nibyo da kuko ku itariki ya 13 z'ukwa 9 kwa 2009 mize y'igisirikare cyo mu kirere cya Amerika yasohoye inkuru yise Northrop B2A Spirit Fact Sheet. Isi yose n'abanyamerika bifashe ku gahanga bamaze kubona ko hari indege 21 zitwa Northrop Grumman B2 Spirit bahimbye stealth bomber. Izi ngo nizitwara bomba atomike, ariko umushinga wo kuzikora atwaye miliyari 44 na miliyoni 75 by'amadolari ya Amerika yo mu 2004. Ayo rero yarebeye mu giteranyo ni ingengo y'imari ya 2023-2024 y'ibihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ugateranyaho Uganda, u Rwanda, u Burundi na Sudani y'Epfo. Gukusanyiriza hamwe ingengo z'imari z'ibyo bihugu n'abaturage babituye ntibibagirwe no kongeraho miliyari 3 z'amadolari nibwo wabasha gukora ziriya ndege 21. Ibi bibaze neza wasanga nibura buri ndege imwe yaratwaye arengaho miliyari 2 na miliyoni 100 z'amadolari. Ahubwo iriya mizi yanasobanuye ko mu 2008 hari indege yakoze impanuka, ako kanya miliyari 2 zirenga zihita zigurumana. Mbega kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari yose y'u Rwanda ya 2023-2024 yari igurumanye. Tugana mu icumbikiro rero ngo tugane no mu tundi turimo, buri wese yibaza niba koko hashobora kuba intambara yakoreshwamo ibitwaro kirimbuzi. Sibyo di? Dore nejo bundi hari abatangiye kubyibaza ubwo Iran na Israel byatangiraga gutana mu mitano. Kuba ibitwaro kirimbuzi bihari bisobanuye ko bitinde bitebuke byaba none cyangwa ejo hashobora kuba impamvu runaka yo kubikoresha. Cyane cyane ko muri iyi minsi hari no gusomborotanya hagati y'ababitunze bakomeje kujya babwirana ngo renga nkumene. Nk'ubwo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya amaze igihe avuga ko nibakomeza kumwendereza ko azabasandaza, ibi bikazandikwa mu mateka ntiyaba hari abarokotse bo kubyandika, kandi rwose ibi bizabageza mu bizazane n'ingaruka mutigeze munabonaho bwa rimwe mu mateka yanyu. Ako kanya kimara kubivuga umunyarwenya kabuhariwe akaba na Perezida wa Ukraine akamujoga ati bari kudutera ubwoba shango bazakoresha ibitwaro kirimbuzi. Uko gusomborotanya gutyo birazwi ku isaha n'isaha bishobora kuzavamo icyago. Uretse natwe ba none na wa mucurabwenge w'ibitwaro kirimbuzi bwana Robert Oppenheimer yasabye yinginga abayobozi ba Amerika bakimara kurasa abayapani ko bahita bahagarariraho, kuko nibatera indi ntambwe bagakomeza kubikora ngo bazaba bari gucukurira imva ibihumeka byose biri kuri iyi si. Ibyo wabisobanukirwa usomye inkuru nziza nk'uko yanditswe mu gitabo kizwi ko gikomeye cyane mu mateka y'ubugenge n'ikorwa ry'ibitwaro kirimbuzi ndetse cyatwaye igihembo gihambaye cya Pulitzer mu 2006 cyitwa American Prometheus: The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer. Abanditsi bacyo Dr. Martin J. Sherwin na Kai Bird bageze muri chapitre yacyo ya 4 ku rupapuro rwa 332 batubariye inkuru y'ukuntu Robert Oppenheimer wakoze akaba yitwa n'umubyeyi w'ibihanya kirimbuzi yicuza ku isi zarimburwa n'ibyo yakoze. Ngo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe Harry Truman yatumiye Oppenheimer ngo amushimire umuhate, ubutwari n'umurava byo guha Amerika intwaro kirimbuzi. Ubwo bahuraga, Perezida Truman yitegereje Oppenheimer abona arakonje, afite ubwoba kandi arijimye mu maso. Nuko aramubaza ati ufite ikihe kibazo mushakashatsi we? Undi nawe aramusubiza ati Mr. President, I feel I have blood on my hands. Ubwo yaramubwiye ati bwana President, ndiyumva nk'ufite amaraso mu biganza byanjye. Yakomeje amubwira ububi bw'ibitwaro kirimbuzi n'ukuntu bizagira ingaruka ku isi nibakomeza kubikora cyangwa nihagira ibindi bihugu byinshi bibyibikaho. N'umujinya mwinshi Perezida Truman ngo yahise abwira abapagasi be guhita basohora icyo gicucu cy'ikinyabwenge. Ako kanya abwira wari umunyamabanga we Dean Axon ati I don't want to see that son of bitch in this office ever again. Ubwo abazi urwongereza muraza gusemurira twe tutarwumva. Ibyo bigatanga igisobanuro ko twe rubanda twiturije, ariko abahanganira ubuhangange n'abashaka guhamya ibigwi bo bagakomeza kuturoha mu nyanja. Igiteye ubwoba nk'uko Oppenheimer yabihanuye yagiye gupfa ngo ashobora kuzabaho kuraswa igisasu kimwe gito mu gihe habaho kutumvikana, maze kikagwa mu birunga by'isinziririye nuko bigakanguka birimbura isi hafi ya yose. Aha rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba mu byago bikomeye, kuko mu butasi bwa CIA bavumbuye ko Abarusiya nibashaka kubahemukira bakoresheje bomba atomike ngo bazayijugunya muri parike yitwa Yellowstone National Park. Iyi parike iherereye mu burengerazuba bwo hagati ya Amerika, igafata Wyoming, Montana na Idaho,
ikaba irimo ibirunga bifite ubukana buhambaye ku buryo hagoyemo bomba atomike imwe nk'iyaguye Nagasaki ngo yapfupfunura iruka ry'ibirunga ryakora ihererekanya ry'ibirunga bibarizwa munsi y'inyanja ya Pacifique kandi isa n'izengurutse isi yose. Ibyo bikaba byashibura amazi yose y'inyanja maze abatuye isi bakamira nkeri. Ibyo rero bisobanuye ko impanuka y'ibitwaro kirimbuzi ishobora kurimbura isi. Nk'ubwo hagize umusirikare mwucokoza akagurukana nka salted bomb ipakiye radiological material cyangwa yindi bizwi nka cobalt bomb, ibyaho yabisuka igihugu cyapfa kigashira. Ibyo kandi byanagendana no kuba hari abajya bajya kubisuzuma bagasuzuma ibifite ubumara buhambaye bikavamo gusandaza uyu mubumbe maze amashigisi yacu iteretseho akajegajega, ari nako imyuzure, imitingito n'ibirunga bituzimya mu bazima. Ibi si imigani kuko byanasobanuwe neza n'ababicungiye hafi bati radiation sickness can be fatal. Umubumbe witwa isi uzaba utacyongeye kumera nk'uko wahoze. Uruhererekane rw'ibiremwa n'ubuhehere bw'isi bwo ku murongo muganda ugabanyemo isi kabiri mu gice cya equatorial zone bizahita bizambagurika bigirwaho ingaruka zihariye. Ibimera n'ibinyabuzima bizaba biri kugana mu guhinduka ibindi bintu. Nibura miliyari 7 z'abantu bapfa mu myaka 2 nk'ingaruka z'intambara ya gatatu y'isi y'ibitwaro kirimbuzi, ku buryo hakenewe gushyira hamwe ku isi mu kuyirinda. Reka tuvuge hoya ku ntambara iyo ari yo yose, kandi byaba byiza kurema ibintu bishya byiza kuruta kwisenya. Ibyo ababishinzwe ne batabikora nta kundi tuzahishurirwa ibyo nyakwigendera yasize aducurangiye ati ndabona inkuta zinyeganyega, inkingi zifunikamo kabiri, umva umutingito w'igipimo kidasanzwe, umva iryo turika rirenze iryo Hezbollah ikora umunsi ture iferi isisenura ku butaka, telefone zicicikana hirya no hino ku isi. Amafu, amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye.